Эфирде заман январынан 15-ші Қырамыжғалынан 1418 күні студияда сілеріні мен Шевкет Наматулаев селямлайым. Бір кішілік наразылық үшін яңа пара жезалары Эрал Дани, Руслан Рустемов и Азиз Уримов 10.000 рублей төлемеге мечбур olacaklar. Бөле қарарына кефенің Ишғалжы шер махкемесі чықарды. Тәфсілатлы желевқамызда тариф етілі. Сабадан Эрал Дани ve Ruslan Rustemov'un işleri boyunca mahkeme oturuşu geçe. İşgalciler onlarını 14 oktyabr 2017 senesinde bir kişilik aksiyalarda iştirak etkeninde haberlaylar. Mahkemeci 10.000 ruble para cezası gibi kararını aldı. Mahkeme oturuşuna gelgen akkorçalayıcılar bu işlerini şablonlu deyip adlandıra. Все доказательства в суде были основаны, как говорится, все были мыльные, особо не было ничего понятно. Многие рапорта и постановления были составлены с ошибками, на что судьи ссылались о том, что это всего лишь технические ошибки, как говорится, в рассмотрение не берется, но тем не менее мы-то знаем, что на самом деле все это учитывается в суде, и решение суда на самом деле было предсказуемым. Mahkum etilgen insanlarga kol tutmak için 40 insan geldi. Şu yerde Kırım marafonu çerçevesinde ştraf tölenmesine yardım etmek için para toplana. Ulege yakın Kefe şehrinin yerli mahkemesi alanında aynı iş boyunca Aziz Urimov'un işi bakıldı. Уримовге de 10.000 para cezası gibi mahkum çıkarıldı. Дальнейшие наши действия будут это подача апелляционных жалоб в Верховный суд для рассмотрения данного дела. Так как состав правонарушения на самом деле не было, все протоколы были составлены с ошибками, и протокол об административном правонарушении был составлен с ошибкой, вышедшими всеми сроками на составление протокола. Geçken sene 14 oktyabr günü bir kişilik aksiyalarda 100'den ziyade Kırım Tatarı iştirak etti. Olar Kırım Tatarlar terörist degil yazılgan şiarlarını elinde tutup silahlı insanların zulümlerini toktatmağa talep ettiler. İşgalci mahkemeler dekabr ayından beri 80 Kırım Tatarını mahkum etti. Hepsilerine 10'dan 15.000 rubleye kadar para cezası verildi. Elzara Mustafayeva, Zaman, ATR. 5 yıl ve 1 ay yaşaf tarzı koloniyası bir 20.000 ruble para cezası. İşgalci prokuror Dmitriy Korolev Vladimir Balukh için böyle bir ceza verilmesini talep etti. İşgalci Akşehir rayon mahkemesinde Balukh'un davasında taraflarının münakaşaları başladı. Yarın saat 14'te hukum çıkarılacaktır. Vladimir Balukh'a sonki sözge çıkmağa imkan verildi. Слезы матерей тех ребят, которые отстаивают законность и право на самоопределение, право на свободу, на чувство достоинства, ценой собственной жизни, сколько уже оплачено. Это все, ребятки, ваша система это все устраивает. Вот эта вот система человеконенавистническая. ФСБ 2016 senesi dekabr ayında Vladimir Balukh'ны yaqalab silah saklamasında qabatlаған еді. Оны 3 yıl ve 7 ayға hapsке aldılar, sonra hukum ляғу етілді. Al hazırda o ev hapsinde buluna. Balukh'ның fikrince ondan evinde Ukrayna bayrağını asqаны için intikam alalar. Ukrayna Tышышлер Nazirligi Vladimir Balukh'ның mahkemesine endi seslendi, anda Ukrayna vatanperverini derhal azat etmege talep ettiler. 5 років за патріотизм. Окупант намагається знищити всіх патріотів України. Вимагаємо звільнення активіста Володимира Балуха. Ukrayna Bakşıradaki Хан Sarayını korumak için halkara yardım soramalı meclis reisinin muavini Ilmi Umerov bundan emin. Onun aytkanına göre Rusiya işgalcileri Bakşırayının emniyetini eksiltmek için çalışa. Tamir işleri keçirildi dep ular Kırım Tatarlarının medeni mirasını yok etti. Ilmi Umerov Kiev halkara kuruluşlardan yardım soramalı dey. Не случайно то, что сейчас происходит с Ханским дворцом. Под видом ремонта они уничтожают аутентичность дворца или некоторых отдельных строений. Лишив аутентичности, они лишают его историческую привлекательность. Трубить надо на весь мир, подключать средства массовой информации, подключать международные организации, ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, ЮНЕСКО.
Қырым хукчылары ве адвокатлары хан сарайына қорымақ үшін махсус компания башлатмақ ниетінде олғанын ашықлаған әділер. Олар бұл меселені халқара севиеде көтермеге вады етелер. Мы будем получать материалы от самой российской власти по поводу строительства и по поводу проверок, которые мы, как юристы и как граждане, как просто те, кто неравнодушен к тому, что творится на территории Ханского дворца. Ярын халық депутатлары Донбасс реинтеграциясы қанун лейхасыны екінші оқуғды бақажақ бұны парламент спикер Андрей Парубей білдірді. Қанун лейхасы Русияны истиляджы девле Донбасс ішғалыны есе қанунсыз деп таны. Цей тиждень розпочинаємо з питань національної безпеки та оборони. Законопроект про деокупацію, законопроект, який передбачає законодавче визначення Російської Федерації як країну-агресора. Тяжко передбачити, скільки займе часу розгляд цього законопроекту, але, очевидно, це займе кілька годин. І пропоную, щоб ми з нього розпочали наше завтрашнє засідання. Қырым ішғалыны қанунлаштырмақ үшін Русия Украина ile тізген достық аңлашмасына қысымынен ляху етежек ола. Бөлеже сыңырларына деңіштірмеге істейтеші бұсына Единая Россия депутаты Константин Затулин сеслендірді. 1997 сенесі Украина ве Русия достық ешбірлігі ве орталық аңлашмасына имзалаған еділер. Оңа көре Русия Қырым ве ақиярыны Украинанын бір қысмы деп таны. Затулиннің айтқанына көре достық бітті, демекке сыңырларына яңыдан бақмақ керек. Украина тышышлерін әзірлігі Затулин лафларына иза атламады. Константин Затулин кечкен сенеден берлі Украинада қыдырыла. 2014 сенесі февраль-март айларында Украина топырақ бұтынлігіне қаршы жинайет япқанында шеклейлер. Русия Қырымна қорқутофе ядер силясыз ижғал еткені үшін Украинаға низбетен Будапешт меморандумыны бозмағанны білдіре. Бұны Русияның тышышлері назиры Сергей Лавров сеслендірді. Мұне бәрі-бер Тежауыз девлетінің баш дипломаты Украина бұтынлығыны қырымсыз урмет еткенін білдірді. Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Украина тышышлері назиры Павло Климкин телефоннен Русия Зинадашы Лавров ile сөбетлешті. Бұл ақта Климкин өз Твиттер сайфесінде язды. Сергей Лавровнен Украин сияси мабуслеріні азат етілмесі Донбасқа бірлешкен милетлерінің барыштырыжы аскерлері кірсетілмесіні мұзакер еткен. Ләкин ичбір йөнеліште келішіп оламағанлар. Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в'язнів, а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу. Позиції дуже далекі, але маємо працювати далі. Қырым ишгалжилері Триумф адлы С-400 ракета комплексінің екінші табырын açты. Видеоны Русия күтлеве хабер басталар айдынлатты. Комплекс Ақияр живарындаки Феленг бұрында қойылды. Кремль у Қырым ве Краснодар велетінің бір қысмына қоршалажағыны білдіре. Украина силалы қоветлерінің баш штабы Еминки С-400 Русия комплексі ярымада сакинлері ве мұсафірлерінің телекесілігіне зарар кетіре. Оның ракеталары Жанкой ве Чоңғар тарафына чевірілген. Баш штабының матбуат қызметінің ребері Владислав Селезнев телеканалымыздың яйында Украина Русия стилясына жауап бермеге азырлана деді. Для росіян, для кремлівської верхівки це велика авіаційна, морська, взагалі військова база. Безумовно, Генеральний штаб, відповідні структури, які відповідають за збереження територіальної цілісності та недоторканості наших кордонів, в тому числі повітряні сили нашої країни, вносять відповідні корективи в плани бойової підготовки, в плани переміщення військ та сил, щоб знову ж таки стримувати агресію противника. Киевде Казим Джипаров китабы тақдим етілді. Мешур қырым-татар ресаманын ижады аққында қардашы Ремзи Джипаров язды. Китапны ижғал етілген Қырымдан кетірді. Казим Джипаров аққында китап язма ғайысы кечкен сене пейда олды. Ремзи Джипаров весиқа фоторесім ве ресімлер аққында малюмат тоғылайды. Қырым-татар ресама аққында китап Киевде кеттен сон Ахмеджетте тақдим етілежектір. Книга была издана на 2 языках. Второй язык английский. 70 работ, которые есть в наличии, и около 100 работ, которые их в наличии нет, они
может быть, по всему свету. Ну, это тяжелый труд, конечно, для них. Ну, я, естественно, как чем мог, помогал. И книга увидела свет. Художник Джапаров – это прежде всего художник с большой буквы. Это человек, который писал работы, которые посвящены его родине, Крыму, его жизни, его народу, который относился с уважением к своей культуре. Эти работы пронизаны любовью. Усат хазыр улган сонки хабирimiz эфирімізні бүгін программасы девам етімен сесілерінен невбетеки заман яйынларына қадар сауықлашам көрішкенже.